Oke nah, klik subscribe baru tekan tombol loncengnya. Terima kasih. Iko ilu gondrong isel salah batami. Apaan si pala di penrek aku pangkam rustang di padesa. Pak Kuitai, wadino menreo kercala. Oh, kau dia coy. Asal li sudah sepuluh bola ata. Mendrek Tony tu. Heh, masuk na. Senior, salah pauku tuh. Mati nih. Iko senior, ia mecah salah po. Nah, iko mapal po. Gagal mana? Gagal mana? Ding, sama ngagero. Hari sengak itu, mapal rustang. Sungguh Marisa, kemudian sedih kamu buana, dan perhatikan masyarakat. Elo di mana dipetuju, mengelola kudu prestui, betul tidak? Ding, baru ketatui di selimut. Mati ini dari ilmu kita. Ding, maga di paling itu kaya. Masuk Marisa, aja masuk buku di dalam. Oh Marisa, Kau ni belum masuk, pasti duduk kelola bola. Cocok. deh turun ke Marisa, selalu bola. Hege kok, Halo bebe. Bebe ye, kamu tuh bola don Roy. Yudi, bibi pun nak mandim. tidak jadi bakar. Mari yang punya rumah, tidak jadi. Setuju? Setuju. Kesakit. Mungkin itu nak lampi nak. Dile baca masyarakat. Ya kagak bisa muki den, senior. Jadi elon megi saya tuki. Jangankan diriku, sebut pun kan marah bila Oh ni terlalu. Liwal ada lampe, matanya si sebuti. Siapa yang tak gila-gila? Siapa yang tak gila-gila? Pacar lalu. Cocok. Bila ada keluar balik. Acik kemana? Acara lagi di lalu. Anu pa ima demo di demo pa desa. Pak Menteri, iya kita demo kerja. Iya, malu ya nah. Sampai kau melukong betul. Babul masyarakat ke. Hai langganan. Ini ada seluman rek. Istirahat tuh, tapi apa promosi dulu, nggak sih kering kan? Dengan berbagai varian rasa, ada mie siram, ada mie teh asu, ada mie telo amporo, ada mie wari. Enak banget anjir. Mie siram seleraku. Masuk Marisa, ini tama malam ke dalam. Ganyan tadi pura ke dia lo. Hei, agak tuh pergi ke roh. Ding, iya Nisa. Deh, terpuluh nggak? Aku udah runtuh kawan di mulu kan? Mana kau se? Magi. Aku runtuh ke kali sekawar gini. Gergeri di tuh ya, kalau meski malam boleh nih. Aku di demo nak. Mana ke gekeri ya? Ikut tuh, agak malam untuk kau. Kamu tuh pulang. Hi, aja tapi ketu deng. Ini betul tuh surga manro. Kau di ke kawar ge, wapi cerah toki. Maka ada kawan di masjid teh ya boleh. Hei, ayo ke pelai desa sampai. Au jangan bel. Hei.
Buka pintu dai mati ka tu dai. Apa dai buka pintu ke sini. Dai. Ai. Boy, stop! Pelabari nyawa. Yang penting ternyata masih kepala desa. Betul tidak? Betul. Jadi, gameplay mo kalau sulay menjadi kepala desa. Abangku nak apa menggelo deh? Bagaimana? Betul tidak? Betul. Bos, dia jam soy. Resi, kau mah tumpu nu kami tu. Pada apa jauh minum panjar? Aceri kawa. Asyhadu alla ilaha illallah. Oh, uang kali ingat tu Resi. Tak pana, nasur ka mati. Itu kapa melori, Pak Iko mancing ke tukang. Dia ulah mancing kepala tukang. Iko, aja pelam semua turusi. Bantakmu kurangi. Irasi, anak mencero. Lebih bibi. Nah dia magagai. Mah, si motor ya dia nelok merung. Gak apa ngeri-ngeri. Ya, iyo, Iko, motor omu, unui liwaruka, emang pandisiku, pak aku dewa mbak aku tuh. Kamu sih bawa dia megang. Pemerusi. Dia tengok ni lumang kelinga ada roh. Dia nembe uno. Iko mak berdiri kak. Woi, Iko. Berkesakan wamparang. Purna ko de maka dekat uno motorokmu. Tama kadi lalun. Ini pemerusi. Lo mau tak kuma padi Iko. Marke masa yang mau pengereng-pengereng. Nah, sepeda listrik pakai, ternyata motor digasam benar. Bah, ini bisa mah motor baru kok. Tapi jangan pakai kena lapor racing. Magi sih buruk kah? Aye, langsung berdiri kak. Nasinya semua pengering. Iko salah pendiru ke tu, tanyale nama pengering-ngering arwe. Ada pengakawa, bau pendiri kok. Tapi aceh mai. Upa diri ngato ko yero. Pajaki matu masa kau apa silengan. Woi, udah motormu. Gara-gara Iko, ucales ya nana tahu Iko mau tak boleh mah pengering-ngering. Oh, madam padampak apa? Pak mau gue den rumah terus, buntu-buntu minyak nah. Aga, muasa kak buntu. Ni semua dia cuaca kau di kampung Anjing sih buamu, masalah mitra Cina. Iyo. Kadang pengakal di bos Pak Alena sama netu bameruka dan man perang kelingan nah. Iya, dia enggak. Oh, pulteki itu bos Pak, napa tak sedih kita? Iya, tentara baru kak. Cuma kebetulan kesini di KK di petugas. Aga,
Iya si musuh main super tetra. Jadi amatero. Iko tuh. Nah kalau kamu lampe sungai, selelepon motormu. Pahulu kau tuh. Pak, taman itu kolata. Jangan melantila ada sama tak. Pak di pagura mas kama pidar di masyarakat. Ya tuh resani kok. Pak Iko mah pengering-ngering. Iya masa mau kasera. Berarti persoalan mau tebus apa? Tabe deh, terlepas saja Rita. Masa piam aja kekku. Hih? Warna lores di wajan tentara di? Iya, dan rumah pemipidaki Pak. Teka tentara kah? Biasa metoka tuh siapa nggak tentara Pak? Anu Pak, jenata saya telepon taro. Palepo resi kering. Apalagi ya mengelola doang kelinga. Maka tuh, enggak lo metang kelinga. Liwat lo Pak. Teki mau ramai liye. Lo tau kamu li cedi. Pak Desa, atong-atong mau lo pemono lemu. Atong-atong agak kadu. Kumaka dekat geteng. Asita kami maniwa. Aku pelako. Minta tu pada ding padi. Dolo Pak Desa, detong pada ngodongo kak. Kau geteng itu lain namu mati. Pembunuh hak atau sana? Nah iko lo, kau bunuh diri deh. Iya. Oh, dia tu pelewat di Qatar libai ya. Pak iko ku mati ku nyambat tu nyawamu deh, ni kamu serai. Iya, ditikek kak. Seumur hidup kan kak. Kadu. Mau melo pidangi, maka ada pembunuhan kerjasama. Kok mati kan? Waktu tahan polisi akan bano bunuh diri cina lena. Oh iya pale anu nih, pas di loku masih ada no? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kadu kata nih. Astagfirullah deng. Loku mah gedeng. Aku lo mau pigo. Untuk jadi kutagalan di. Sadena loku, nade berapi kak. Alasan. Terus apa telo bunuh diri? Enak pemito mati. Hedeng, telinga ko. Misemo ko bunuh diri tawe mati kaprek itu. Dan terima kipuange. Ba, upahan di. Naku mati kama tu ya papidangi puange. Maka dah puang unu tu leku. Pali wasiri ku mau dilinoi. Hila bebe, ini tuh lu pidako jenazah mu tambay. Dong mau nam kurangi. Mau asengi ko ba masiri, ya masiri to. Tapi denang kau pikir kilo una leku. Magi tuh, jadi mau lemu. Kalau kau magol si janji kanggo teh. Bakadu jaji. Pertama ni pada dolo ni sedi boleh. Pada itu para abah kamate. Kau ditemu pak kau ye, pali wala dan pujiku. Oh iya. Endi, ketudah usobung aku kurdoa teh hele. Narapin waktu na misa. Kapa perlu komatu, dari kami sebalanca, baluto dia agak boleh deh. Kemana tuh kur sertifikat nak? Jok kenapa le dolo nanti? Itu Allah ilaha illallah. Dek, lepas aku kan dulu dek ku mati. Dek. Iku jas hospital wali-wali bida pedimu. Pai ku laki mu dicerdace. Mis semua telu jana si bawa ko ye dia lo bunuh diri dia pernah mati. Padise iku laki mu muto mati. Ama bici kakadu. Cerita boko si kade. De, maku tani minisa, maka deh kau mati wi, dia kena lo jampai kak. Maka deh kak, jadi pikir ke rupang kamu kak. Ya lo bunuh aleku, tanya masalah siri, masalah rumah tangga toh. Aduh muka ado si bineku. Ya mete-mete dia si curiga kak. Pak lo kaman tetap diapakan dia. Ikadu matu lo mandri, boy lo pada sudah sunu menue, na supapo. Asal muna lewi yesoy kawi kabaja. Iyo. Wih buang ngalah telah. Si puji tega ku pelesu. Walau peto pidaku deng, matampu ka tu tapi tunyo nakmu, punana kadu. Kadu asu.
Buka gati Desa. Buka. Gati ke Desa. Buka gati. Oi kadu. Risa belum mati tu, pada dah nyawa. Asyik pindah memang kau. Dia belum mati teh. Magno. Sandene gagak buka air tulu Matru no mate. Daco nasi lo tu bunuh diri papa di filenya pur diatro. Lo kan aja nek. Napa lo kemas sumpah aja, milo toba. Bah, jadi dua binimu. Jadi pun muat ma bersanji nih. Mana ketimu? Teman nak bilang mau aku ditinggal kagak sepesindak. Lor tinggal repat dah culina taruh. Tapi tonger kadu, mata putong. Oh, kau masalah itu dari sengiang. Tapi mau jadi. Aduh. Hei. Anakmu tengah tu boleh. Bungu putih kadu. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadap kanan, hadap kiri, gerak. Satu langkah ke belakang, jalan. Hormat, gerak. Tegak, gerak. Balik kanan, langkah ke kiri, jalan. Nanti, gerak. Balik kanan, gerak. Beh, ibu bini lupa desa. Macam tu mati bendera. Ya jadi simbolik apa desa? Apa aja lah macam di desa. Saat ini metode dipecah apa emang? Lupa tahu aja poluan. Amanat pembina upacara. Empat. Hei, dak dulu Iko. Iko, bencok kok. Wih, orang tak belo. Dia bisa kak. Hasna. Suruh mede. Abah. Aja suruh mede. Amure kuro. Andri nama aku. Mungkin kau oleh panis loki di lantai. Iko malah. Kongka sajimu tak bencok mana. Acak pati bone deh. Ulah ada angin timu meloko. Iko bisa mulai murah nih. Ulang, kau sunaka gratis mah tu. Pertama sana ye. Iya bang. Kabo pati bone deh. Ugat tagamamu. Dah coba mewe. Mas Nabi. Isun pengen dia rom. Pak Imang, asna atau asen pada asna awi. Masuk ya kalau kau dah sengah asna. Rata-rata sumimu. Gerulang. Enak pito macam kepala desa laki. Mau buju ibu bayang kari. Yung de Rustang, iya itaku laki ku menjadi kepala desa. Dineng kau apa kero? Pek mesiri kak. Nasa nga makima tu itu jangan. Cocok. Ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kami raja, Allah Ta'ala. Paneremo pa umur malampe, mereka kesempatan untuk menjadi kepala desa. Nabati kumuya ke si Icia, tapi lo wagai pada napas jalo-jalo kamana kak masyarakat maka dapat mantir nawad di menjadi kepala desa. Alena cocok. Naja lima tu pinre lena. Iyo lima tu. Hei, iko mo to jelo alemu, cinya masyarakat patama-tama. Iya. Hoi, Pak Imang. Harga-harga KCD. Tolong kasih riku. Papa mulu mak koe, ko dalam keling adaku. Magai, ko di keling adamu. Rustang, Saka. Siap, Padsa. Oh, sikit dia gigit. Di sini.
Sih desa. Masumo. Pasang kibong. Wah, tenan no. Ajar mau mesele, dia mau magaga. Lo bapak dah contoh masyarakat. Ano ka buong? Desa, program itu kapag kepala desa baru ya. Lelo mana ko kapanu no. Hei, Pak kita mana matamu na? Ya, meledak. Abang. Kuluna, kepala desa Cilacu. Iya senior, nasa ngaki contoh bawa napala po kaneng ya. Ya saka, na contoh matu aku nak dia. Gagal mana? Aromita. Mapamula makokoy ko di gagal mangkeling adaku. Upapa de kurustan saka. Makan coba tuh Pak Mantri. Macam kepala desa Pak Imang. Iya siapa? Lo tau ngan warga. Waduh. Betul kaya Pak Imang. Betul kaya. Ini daftar menunya. Ada mie siramnya, ada juga mie tai asunya, mie telo amporo, ada juga mie wari, ada juga mie tamatotu. La 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 la, aduh enak sekali mie siramnya. Iko si Pado agi bempi go. Iko kadu coba-coba asin domita. Iya, mapa mulai kima balu dan keditan dari balu-balu tak? Ah, Jina. Dia tuh melupu. Ayo luku dia ni pajam katulu kalau kemakap salu. Ah. Mana kemakatulu mu? Berarti mu tebo tumu iko. Kadu, andra nu masa dulu pak kasi dia pegaga dia al pengeli. Hah, itu aku tuh. Aro kasi di kadu kalamanin di sampuk ko. Yang penting teralin domi. Kadu, lo ku diterongetal lo. Iya, Bah. Dalia, capue pala. Lo kudu lo mualai. Iko nelo kemalul pa demi tangku jama. Pa iko Dalia, ko disuruh ko masuk toko. Lo kendolo Awah dia ulul pa. Dulu cop kambela. Pa jadi beli mabaluk mau apa ketui? Pa dia harus bantu-bantu. Hi, ma aku ikul pa macai ko. Macai ka. Pa iko lo aku temu. Kematu saru lo dibage. Dua iko lo nala. Narar mama tu doi. Hi, tapa na. Nak kada ka mama tu doi. Tapu lepak aku ketu. Hah, lo kena mai? Lepas na se lo itu terumu. Iko lo kemai. Pa ya dia tu bisa mati kau dari pamule kak. Hi, tapa na. Nega potongan ka. Tapa na taja ni wesu ko la jedo. Hi, tapa na. Mamu lari. Mi tahu ko? Hi, ilari. Diga tahu ko cede mo di ko Dalia. Oh, nararame makam aku bercadinya. Magana, dari itu mah balu deh lah jadok. Ya, pancuru moy. Patay itu modal aku, modalan Pak Imang. Ya, kasi. Hi, tapa na nenyo si Kak. Dari metono pa aku rapi ko. Capu ka mau. Nah, si wala lipat dan rekod. Andi kadang rumah turun di Solongi. Nuling kan aja boleh. Matindro. Senior, biasa dia secoki. Masa dipasang tutuki bong? Sedangkan dia asaka. Ni silo menikah bahasa di mapa pecahkan ngeleku. Masa disuruh kita toko ini. Napa dia caki kido-kido. Papa dia tu di kantor Robert mau dijaga. Hidup. Iya senior. Siapa bawa biasa mencari kepala desa. Dia tu nang kerja pakui. Aye. Papa di gubernur lo dan ruang map teru. Weh. Tapi di saka kumapakui temu dele ini kepala desa di laleng. Mengata dia ini malam. Rustang, lo kedalo melira kata lo si bawin domi. Pamlupu kak. Iko malah gempu petai iko. Sebelum manca jana kepala desa mendacuk tuh selama suruh. Ajine pula kedem melojok iko. Saka, iko pula loka. Oh, dia mandrin domi malah. Ko ya lo musuro. Boleh apa cedi? Ska, jom loka. Awi lebih iya. Coba lu kematu sih lo kena suruh. Iko Rustang, papi cerak tu matu dia baku. Iya, mbak picengi. Cedi lo semua pice, cedi lo semua pice. Lu nasarum galo. Iko Rustang, magwe macam saka. Iko boleh joka, boleh rapat oleh. Ah, mapakuro.
Weh senior, aja meloka. Hanya lebih biye. Lain top ni nama cakak. Apa lain lo jok ke kerong? Aja lo disuruh-suruh. Jadi pilih lo kemalak, faham itu sakai. Magi tu nama lah. Arwasi abah, usur lo kembali rakat telon yang dong. Jadi agak lo juga. Magai, ya lo disuruh din aku. Bos komite ka macai. Acai memang ni kalau kita macam Pak Desa. Pak Sepungan ni dia macam kepala desa. Dia gagang ke tai di hansi Puh, macam mbok. Jadi pala pongan ye. Pala poi. Ya tu kumpas memang ya tu. Upah pisau ni macam di hansi. Dia tu ni tika macam apa lepe meng. Cak bluko kini tu lo ketandra-tandra kak. Ikut maka tu malah. Agak suai mal masuk rumah lindok minat telo. Napur mana semua mulale. Yirwe bitoku iko pada apa jam si mandrin dok minat telo. Iya. Ya berbalik sih. Amalu ini tuh dia. Amak kono. Mapak kuro Pak Desa. Aja nada mutu basi lo dan kelinga. Harga-harga tu kacede. Kau deh paling waktu kita angin tahun lah. Pangkat nasi. Malah nurek kita di dender 250 sak buku tu. Kau melihat kak tole. Malah pasal sunnah linga kai telo na Indomina. Kamu lupa kak. Bah. Kena Rati. Kita sih cakap. Dia cakap. Nadi ni di banjal ada nak bahasa ni ro. Hama lopo ni. Lo memang diterese. Bau Pak Hani, tabe Pak Rustang, Pak Saka, bahaja ke decoy. Kumpul maneng warga tak erorane. Pak Melo kak, emang borang lomba 17 Agustus. Wah, modal lo lade tu bang. Ya ko ini perintah kak. Jadi bawi sepop, maka dah siap buang. Dulu memang tabe Pak Rustata mana play dolo di Pak Saka. Istirahat nih bang. Istirahat nih bang. Pak Rustang. Ye, Masyaallah. Semua tu ye. Bising ya. Macam mana memang? Ada yang pada apa ya ditusing kadu. Belum pipi ya. Sekarang apa sih? Malah, mari sih disuruh kita kumpul kok De, abah aku lo mana ki gerene burang acara 17 Agustus. Wah, lo masih puas ki. Iya. Lu ada. Pas perasaan dia bisa makan dari rumah pakai ni. Ini 25 na ini ki joka. Malah, kamu hadiah na? Oh, ku masalah hadiah na tenda bawan no. Pugel lo hadiah na. Pabah aku masih di kepala desa. Lo itu nu pasana senam mana masyarakat na. Aku mana seni ya mana malai. Ya mana malai dong. Ya malai mana seni. Anak tiba mulai ni acara aku Malah, mana kau ambulans? Pak Desa rupa imang, abah aku. Abang. Mayar saka. Mereka tak pintu na terus. Ising senior. Basa-basa sige. Hai. Ulu nak kepala desa tak galah ro. Wah, iku saka ulu ni desa langgi. Fai di puang dia mendetete. Pakai cara kalau mete tapamu. Misa ni tak galah dia tu apa jam si gonggoy. Aku pasti palu aku tu si padua. Kami puang. Terus pada sama ambulans sih. Bisa ni, bisa malah. Oh, mapak kue. Setengah nabaku, foto pribadi lo nali, foto kijang. Tapi purna pikir-pikir maka dah na sama skama tu korupsi tu. Jadi auto ambulans nali supaya di mana nak guna masyarakat. Engkaga tomate, dia ni selain nama boleh. Bah, cocok itu malah. Yang hari nama tu pemulung wali, auto ambulans sih. Bos kira. Ali Pak Imang, mati nu gati. Aga pi, dia nu susah boleh atau ambulans. Aji si mate iko.
Wamba meko. Mi semua. Ame tengenge. Dia nak kena melolo, dia nak kena macua. Kalau lona lepangi, tak selalu lona. Pi mang, cembe kadu. Iko na pala dango. Ada pi atong dosa. Keralin sakka. Buang puak. Tabi abah, kurmana ni peletu ka warga. Lo mana magere macue. Alhamdulillah. Pak Desa, kok mana pamulan ganti? Deh. Iya Pak Desa. Nina. Jolo, taruh mah senang. Rustang, Saka, lo kena lo malang hadiana supaya magalo pa penedina masyarakat. Wih, siap. Apa dia ini? Jangan serah dia kan. Kulkas apa kulkas? Pasti dulu lah dia lewat. Bang. Mako ni ko, aja na campur kika. Pawa biako tu. Misemo, semoga aku manci kepala desa. Talu ni janda si mada perka. Sukro ko iko, pa manci ibu bayangkari no. Jit. Masuk pido, beriana. Oh puang, kenapa nu kesiya runtuh hadiah sepeda upah kalau aku sumpah jadi mesgi. Amin. Weh puang tanda pori malik. Upah kembali tua. Magi tu abah. Di pamula ni. Mago na, misan ni ga makan dalam bagalo dabu. Deh pa abah, pa dia penang kopi dangi. Oi, mapak ko Ka kolong 17 Agustus ni tawi de. Rata-rata wita, ko de nandre keropo, lari karung. Ko de na teri tambang, Panjap Pinang. Awe, de na wadi daculi di tu. Papa de mabulu-bulu mana ni lese Mapamula makoko, yalo mabulomba, yoro de na kena olah tawi. Cocok tu Padisa, cocok. Cocok. Hei, dia wadi ke macam cari kapur tu, mebul kau ni di baru Wah, cocok. Kadu. Lo kita lomba selepai. Iko Pak Menteri, malah setengah aku tu menjadi kepala desa. Mana kalau aku bersilapan masyarakat Cocok Pak Imang. Ya masa kepala desa megelo, dia agak gelo nak. Tu jangan bahasa ye deh. Kalau pasti cala-cala lebih masyarakat nah. Lo kena main kalau di sana ni. Aja macam pertandingan ni. Iya memang. Dongo. Hoi. Sini na warga aku harus macam lomba ye. Wah tu kong kembali balik ka. Aja masa ke desa, purin papa desa padua. Hitai. Hei, Pak Desa. Si Pak Desa. Cuma dongo-dongo jelalum pecoy tu. Harus kasi Saka mangu. Ya apa jelaskan warga. Saka. Hei, ni aku magi pada luar mana tu jomu. Dia minta mati nak kena bong. Macam-macam eri. Nasi lepak mu bawang. Dia pegang gitu mati gara-gara falepak. Harga loan hadiah ni. Sepeda lipat. Cuma macam mana? Macam no? Ah, dulu lagi. Nombor aku pukul tu. Pokoknya digagal macam. Yo kadu. Ni kadu. Pak Desa. Bayar kisi saya itu apa macam mana? Digagal aja Pak Desa weh. Pak Desa. Bakar weh, dengar kasih lepai. Oi, maga tu. Masa dia gagal lo mewe ye. Meniki ku maju lu dong. Masa posisi seki. Ya tahu nero, ya maju. Masa tu lagi ilmu salah, nah lapor aku tu. Kabe, aturanna sele-sele kisi lepak. Jadi kalau cuma lepak, tak terdolo benda aja kita. Ini gini ke jauh berakhir di kalah. Jaga aku di merecu, balas itu diseng, yang ke kamera tersembunyi terus. Cuma gitu, tak mana nih? Iya, paham. Oh iya, jolo malam pak. Oh jadi ya, sapu-sapu no dolo, pe ya lokalis semua berperika. Oh iya, jadi dolo. Oh sini. Dira betul. Sana ya, menarik sapu-sapu. Ini Padisa, boleh? Ketengah biasa nih. Ngaplak pakah balik tak pelisu. Hei, iya si lo mewe konrongnya. Bos, kita tuh bos, sama yang mah. Yo jana. Kata ajar bos.
Joko dulu tetap boleh dorongnya. Mana kah? Joko mana bro? Balas setengah kontrongnya. Tadi nih bos, lemak apa? Kok ya bos? Yuk. Wah, meri. Awi, ada Salma. Aish, bukan dalam gondrong. Weh abah, magi. Lo ini mati tuh. Kamai gondrongnya liwadi rana taruh. Ustaz Saka. Siapa? Bang. Aku senyum. Sama. Woi. Sama. Kakak, jangan pakai gelene wani gelene Saka. Tak dua lagi. Wah, itu ngobrol penggunaan duit. Sana kan kita senyum. Ikut Saka, ikut sama. Ya. Mai. Tamari, Depa. Ya. Kaki kau sorongi. Depa dia udah kalau tu kaki wai. Puan, mari tu berangkat dah. Cina api. Paku itu palepan gondrong kamu mau tu lene. Sekalanya matu cici men kau lari. Ai lebih bayi. Lo kata mai. Oh iya. Padu ni tumren. Ika pilo meu ye. Aduh, ikut luru. Dulu sebab minta tamu. Terlena mula sini kasih Dendre. Apa kemudian mula sini tepat. Hei, preaching stami ko na. Pak murengat dong kota aku. Ye mak, sebeli balik. Pak. Wei, hati-hati. Baik, gulungi Saka, gulungi. Wah, man rasa anda laku. Alin tono atau angang. Nama gak cepat ni. Oh, pandai master betul di berangkat. Yuk. Iki silo meu ye. Mas sampai dikali Dendre Rudi. Gondro tuh lupa. Nambah ke kiri gondro memang dia kena nah. Makanya biasa tuh ketika mas cukru. Pada dulu dah segondro doang. Ikut sepadu aja sama cerita gondrong. Kau tersinggung kisah di. Ama, Yudi, walupe, kadu gondro tuh pelik nah. Weh, kau silap aku pera-pera cedek. Dan ni gani dia sedih beresoi. Sila ada merakam terus di Saka. Ini kadu. Pagalaban ya dem. Pada jalan kunci coba. Pedih baku. Bos Pirang, dia mau luru ke aku ya. Dia pernah cerita kan anak di Boko. Dulu dah ke gondro bawah. Lepas ni bos Pirang. Pagi kau sedih mana? Kadu di, padar kak. Kirim dek. Bos Pirang padar toka. Megaloy. Lo mau apa? Mau pilih juga deh. Kencang bos Pirang malah pak. Ya udah mai. Iya kok. Ya, mati nih. Malah, pejani harus keliling tanah. Wah, lado tu Sakai. Betul apa ni? Pesan ni macam mana situ? Ada sah. Bisa boleh dah ni. Ya, Ndi. Weh, kira lagi. Wah, ni aku tu. Lepas wujud lewa tu ki. Hai abah, papi Sony. Kenapa ketemu temu? Mun mana wargamu? Hoi, taman eko. Pakir-kir kau pacet aku tu selepak.
Nelapak kak. Wih, gitu ya lah kuras siri. Mak baju bayang kari wi nang hari suruh wi. Kepala desa lah kena. Makin murah, mendek kita. Makono. Berarti lo juara bos pirang. Padungan di lo mewah. Lucu cedi. Ketok laki cedi. Hei, iki pilo mewi ya. Aja nih, Iko. Itu dulu pa yung maju. Iko pak makan cuma pakai mau aja no. Iko nih dulu. Dewa dikasih padua. Hah, Dewa Ding. Malah, bisa nih. Lurus Pak dua. Mengerti tuh suka juara. Kau kena tipe lemeh. Wah, hebatnya senyor. Pak 2 lawan 1. Ikuturannya Yusi. Dolo. Mari kita sedih nih di bos pirang. Oh iya sembarang. Kalian bawang. Pakai bansan, ikan dia orang. Tabe, di tosi lepas bos pirang. Iya sih. Ikut sih. Dulu Pak Imang, dia tuh salah-salah aja deh. Dia tuh sedih banget lepas dan kemana lepas. Deh, cocok nih tuh. Asa dulu lawan 1. Ya sih. Ayo, ikut sih. Percaya. Padahal ya cowok nak. Dia tuh tuh mabuk kan. Makan lo. Edo, biar sangka saka. Ide mana senerapi pikir ro. Percuma 2 lawan 1. Kucil lele tak basi dilopak. Malah dia juara toh. Palar tuh sudah Pak Imang ya. Mana ke juara malah? Si baku balari. Ya deh, dia lari tak aku ya. Iko boleh aku kau lihat toh. Ada ulah Pak kamu lena. Uketi kau bawang. Ya to si ro pirangnya saka. Kong kana pau pamladek sana pandangin tela to pat kujuku ya ewa mudolo. Iko Pak Imang, mau yang macam mewah. Pagi mi toko. Puah, deni mi tau Pak Imang abah. Paya wisenge. Pak Imang. Jadi bani tori, pangala taala bawang. Engke dengan tahu saka polemanan resili. Ya ufidami malam pulang ke saka maka dia soy. Pak Imang mati. Aroba, ya rumah semi tau Pak Imang. Patangan bawang. Papari telo negara pu bos pirang. Wah, mata Pak Imang lah. Malah merasa be Pak Imang lo maganda. Bah, iko lepak ka baketelu. Iya, cica bawang. Waktu Pak Imang senyor, maganda 2. Iyo nih mana sama puluh ngisi kie. Tu jari ni pirangi papa di golong-golong. Oi! Jadolo. Cicep itu. Iya situ. Hei Pak Imang. Ai beli mei. Bah, betul Pak Imang. Pak begitu dulu lah Pak. Dia bener lena. Bukan jatuh dari pala Pak Imang. Ya rumah sama dodo Pak Imang senyor. Iya bisa kak. Sangka. Maga mo tanga ka. Napi cicu lepa ko. Pili no. Toto na may. Mati Pak Imang. Saka. Wakalele, bisa dingunin falo pa ni perang ini. Pa Dendri. Tetek ko Pak Imang. Tetek ko. Maga no, merenang tuh deh. Era Pak. Tetek ko. Abah. Ketaba tu ada di rupa Pak Imang. Mana kemana? Dia tuh merecu bos pirang. Ada kau merecu? Iya juara. Ya sembarang alasanmu.
Saya jalan saya dulu. Itu serang lah. Astagfirullah, Saka. Lu mimpi dulu lah tuh. Tak iya perang dong di setengah turangnya. Mana ke batu lo kumpul pakai rupanya lo kumpul. Alah, ma itu. Hari coba spiral. Batu lu pakai malam pak. Hoi, gugur Riko. Ada na? Ricu je. Jumpa tawa pema pelen na ai. Mau pidara. Lo kumpuni mana? Lo kuma berjama di besigi. Udah igaga. Pak Desa, halo tuh kayak dia. Pak juara 2 kak. Ah, dia juara 2. Juara saya di bawang. Mau bidara memang mau dan air lo. Hei, tanda-tanda kawan, dia mau tambah ma PLP mengiku. Lo kok muna lo tolo jika main sepatu dah lagi. Mau bidara. Abah, Pak Iman nomor saya dito. Wah, terima kasih banyak. Aku senang tuh dia. Wah, terima kasih banyak. Hah, Jolo, dia mau juara. Paneng ke Pak Desa? Iya, Bah. Ya wasa juara nih Pak Iman. Engkau mau apa dua warga dia nak cek pertandingannya. Juara mah tuh pasti wangi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Abah, matiin Pak Samsu. Stang, Saka. Siapa? Ini kau nak. Sepuluh mau diteman saja nak kepala dia seperti begini. Kau itu? Itu apa, Bang? Siri gitu, maka dia anak-anak kepala desa. Pernah ceme? Deh, Pak, Bah. Rewe iko. Ngopo gengking mau pakai tukang bom. Maju puang, mungkin rumah ngopi tak? Petaton ni ketue supaya magati di sengi ke juara. Siap, Bang. Tak balik itu Mana kajian peleceh di ase? Wih, you Saka tak balik le dong. Tak ada lerang. Beli siapa emang? Abah, beli itu apa keruk? Aji newo Pak Imang. Semeti iko. Siapa sedang pejang. Otak mesti geling. Puang, dia tu keberatan matu ya lo tahu. Nak dilepatin Roy. Ada kilo keberatan. Lo maga, lo melapar lo. Dia nulai pamata bersisa ke polisi. Parham, Parya, Pakbar, Pak Puji. Tapi Pak Puji tanya polisi. Serka biasa. Mari tu Pak Imang. Siap nih. Siap nak. Mari di Pak Samsu siap nih. Lebih tua sih. Apa pernah muntah ni? Nak tu mati Indro. Dia ni telinga Teko ke pelak carana. Dia tu nulai jalan pertandingan kau dia siap balina. Wah, melemah. Kan siap pemeng. Mari tu Pak Samsu. Siap nih. Dia mah tu nak kena campur kuak lengi ku Saka di. Tak apa langsung siap. Pak bulan ni? Oh, ini malah papa mula Pak Imang. Sematan kue menang kue Pak Imang. Pak tu mati Indro mewah. Wih, kembali Saka. Mak, mau pilih Saka. Lepak. Hei, kelepak aku behe. Ayo masuk ruangi. Ayo lah. Malah dong, itu perlu banget terus itu dia di setengah turangnya. Tu bebe. Heh, mage. Opa. Asal lampu ni lepak kok. Ya jangan. Kamu lepai. Nanya sabra. Ada dulu tak macai. Mapak kue. Makai buat acara 17 Agustus Pak Desa. Sukru kumbe pada pace. Mulai belum bisa lepai. Gila domani ke bawah. Supaya laki mu malah jorai. Amak kono. Cek mama kok. Ewa kok.
Aku di mewah, ya tuh tambang kok. Ya, tidak sebini, panapat turu laki yang diselepak. Tapi Pak Samsu, gilir atas malah Pak. Magapi dia semena tuh malah. Engkau pecau atau engkau lena atau KO. Lepak nih. Macam lepai. Cabul gutu mati tuh sini tuh bebek kok. Weh, awi di tenak krisak 47 jarimu. Pada penik kue. Stella nih, kan mas Stella nih. Pilih memang nih. Cuma enggak mesti sangat tenaga. Windo palepak ni Samsu Saka. Dia memang baik mula mali jorok mapak tu. Matan tu dia Pak Ima mau ganti Saka. Tapi Pak Ima gilir rata sih. Renau memang ni mau jauh memang nampak tokong. Woi, ini lo betul Pak Ima. Cik. Mage, itu magaga. Ulfa, anak nasi. Hamala, dia petatu Otak kok. Sebentar ni Pak Ima. Lo kumite tela yang dipakai tu. Ya! Pusaka. Hei, jangan pelalang ni. Pesai. Macam punya laki ku boleh nak burung ke? Cukup pecai. Anak sejago ko. Jompa bisa Samsu. Paterui. Esui. Alela, wala mo. Esi. Oh. Nongin ko. Nang. Malah, pagugur itu. Paman apa Imang? Yalah si Saka. Mana si Pak Ima? Pak Iri Samsu loh kan makun rusala. Surya tu rangi. Enak tak senior? Pak aku mau pulang nih Pak Imang. Kesapa? Iku pamere cukup. Iko, madi muna lah dengo. Takal ton lu gugur. Pala lalu, Sapel den resimu talaga. Halo. 2 taba den ruita. Allah seki. Dongo, di merkadi ko, bombe ko. Tato gati be. Pak Imang, ini semutan reki. Iko. Campur kayak Saka. Pak Imang, perperanya Pak Cedim lo mewah. Siapa meni? Yo, kan boleh tu kali siapa ni tenaga baru tu. Pak Imang, harus kau semangat. Pak kau menak kau mana sini? Iko malah sepeda hadiah. Perperanya cedem be. Perperanya. Tato Pak Imang. Semangat aku. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maga bala. Engke bahasa apa? Oh, metin roy. Maga wena. Wadi tata duraka dolo. Pangkacar 17 anak ibu Pak Desa. Nah, harus macam mana negeri warga? Oh, Cina paling utar durak ko. Acara aga wena mala. Lomba silepai. Awah, dah pala bayar lagi ku macam pakero. Sekolah ispadir tu Oh, iya pale. Ini na pelok bicara sila Pak Desa. Paya turangnya langsung boleh pusat. Pak Desa, jenuh yang pelanjui. Pamenan ni, lo potong tua. Pak kini bonyo tu lili. Manya ucicai. Hei, dah ke dolo iko. Magi si moli ka. Pokam aku tanah. Jika kepala desa makoko. Mana sih di puang? Dialah ala Saka. Boy, siap. Maaf lagi kalau perintah kak. Siap, boy. Pak Imang, magam sedih tu. Mulai mau lanjui. Ya, perangin bewa. Pasti lo loku pura si pak cerita si bawa desa. Nah dia metu gahala lo nerika. Nah sama nama tu ditangkan dia ada loku no. Apa? Macam ini na sapu. Ngacalakin nama cilo masih lepai. Halo ke bensin, tunu bulana. Oh iya, Abah.
Mago ko pa desa. Mamu jangan. Mama sekak jangan sepe. Malah magalo. Pak waburang masyarakat kuat culeng-culeng. Asan senang. Yo, tapi mana kesilap pa eh. Dia mana gawa lomba lenge. Kira pa imangi. Nyawana mo di ba mo si sangangi. Ilo na we pe je sepe. Itu pena bici kak den Pak Imang. Maka dapat desa. Dia kena magalo ke mana ngaku ko dia puru ewa sapa. Sagel pa Imas. Piko we carani ya lompa seus lopa Imang. Na kini tu lena eh. Na cica mau pas apa lepar lah bay. Gampu pun biasa apa malah. Siapa? Ya tu kamu lekal Pak Imang. Ya kena merosedi. Ah Diana. Saka, pitanga Diana. Puh. Ini ko pa desa. Pasiangka ditanya wana Pak Imang silongiro sepedero. Ita aku mondro ko di kampung ni Pak desa. Napa kurun tu kepala desa basamu. Kapari. Boy, siapa? Kasi selewa jubao na binemu. Ini sa wadi manca jurane. Ku manca jimakun ray. Pai kapilorek ko. Lebala ali. Jadi Pak Imang wewa, iku jok kemeng kowe. Isa apa macam tu mapa di Jawa. Mana kowe ya lo mewa, na ya mabu pertandingan. Rustang, betul Pak Imang. Dan letak tu wah, pasal polo je na. Dua lemis satu, pokok-pokok ceramu. Siap bang. Ding. Ajang betul betul kan. Biasa namu lo pergi. Ni asa jaga ruka pelop kak. Diga agak cowok aku di kampung ni. Ya cowok kasih jaga ru. Ini Tommy bawa si Maria kan. Ini. Siapa gempuk pak? Gempuk sana. Utang sakai. Woi, kiri apa yang zaman ni saka. Malah, lo kan aku naik menciwasi pada cengen memang kuasi ko. Aku kemarin cuba gugur bawan nih. Pak final ni tu ye, cari satu doni. Tahu? Oh iya. Astagfirullah, Pak Imang. Pak Imang. Iku siapa? Mana kuasa pakai tuale ni Pak Imang. Nabonyok tu lilin rupamu tu la ilaha illallah. Cona ya macule siapa? Nalai. Napasa mo pa ka. Mr. Tuya. Tu ganti-ganti ka. Aja na semua peselolong ngak ketu. Alo ni hati pak lokal liswe. Sabi pas apa? Ide malah apa mula? Pak Imang ada ampun akal. Iya. Dia tu mah gagal siapa? Lepas nak. Deng, aja mu taruh diri wa. Dia mesti buang minta Pak Imang. Iya deh. Asap pedako, aja mu taruh diri. Dia mesti buang minta Pak Imang. Wasakai, engke darak kena ko. Iyo, kesadi tak bersih senior. Mana sah? Pagi tu repalah culin Pak Imang. Abah, mari dipaterui. Papa mulai ni tak sepat abas dar tu Iko malah, napi tu darah tak besi. Mita uno. Pateru ni, yang penting selamat yang tabuk kau luna. Gasi materu. Iya, Bah. Tapi Pak Imang, gilir rata semua lepas. Ini doh, kalau lepas na. Faje ni saka. Malah faje ni. Pak munu ba matu lu foto ye. Aja mu faje. Tak kalah moy. Tak kalah kaburu. Ya. Abah, Lena mana tas paduro? Yo, aku cari malah. Lena laki ku pe aju kenai. Tonger malah. Jolo si Abah, wita pare. Abah, peku cerahani lobi laptop pe. Kupak bani malah
Lo kemana kero? Iga kira-kira mau potak kalena. Hiro menang. Hiro malah jorak. Makati. Iya, Pak. Deng, telinga ko, Deng. Mali saka. Kumuha kita kedo-kedo wata kalena. Kuita malah. Dia nggak tak harapan. 1, 2, 3. Deng. Ayo Rustang, kedo-kedo mau apa? Jangan betul Kak. Pak sedangkan dia ni kedo ni atau pilih mi mana apa dia suruh mapak kowe. Tiga aga. 1, 2, 3. Abah, dia gak juara. Dia gak kedo cedimu. Dolo kira-kira mau biarin Pak Imang. Abah, Pak Ima juara. Ih, Pak Ima di. Abah, yang kini warga Magi terus tang, itu gak mate. Alhamdulillah puang. Dia tu gagal malah makin di dokter roye deh. Ma perang me warga tai di. Pak siaga din koronera si depe kamera. Mate mana? Na warga tak bahasa lama deh. Dia tu nak tanda terus maka ada mangan apa ke rumah warga tak? Iba, maku tanai. Ne tapi dia wakada lomba 17 Agustus puang. Aku pun dia saka. Kecelakaan bersama senior. Ya, yero. Maca tu puang. Macam ini makui ikulah. Buka saya witi kondisi warga. Siap puang. Atu puang, siap-siap muki. Tidak segondrong, pereng. Iku tuh lo ditenai, dia tuh gaga. Wah, dia megagi ya puang. Malahan kau mau pelom besi lepai, lompa usah tama. Padeku puas. Loh, hah? Main malah, mau lomba baja. Wah, jasa ana pamba. Kasi semua kalau topi mati sih. Di sana belaiko. Aja mapi cari keluargamu na. Oh iya puang, pada metoga keluarga aku ke ye. Lokasi lo ke kampung cole. Sepotong ke lomba silepak sih kero. Igi harus tang. Salma puang. Ah, tanya ka Salmang. Tanya ka warga ke. Yang sih, langsung ke mana suara dote. Nah, ke keluarga aku mata aja kero. Berarti ko Rusta Saka salah toko. Iku saka mana? Kue bebemu keluarga anak tu yang muala. Bisa nangis senior. Wasing Salmang. Berarti mutari Salma kuratu. Lo betul si nampak muala. Iya aku tuh kecelakaan dia menapau. Maka ditanya kai Salma. Iko seleka. Tahu aja kau iko. Wah kira tu Salma puangnya, wah terulis di bola ana. Iya, terakhir lo lisu. Pada contoh ye, lo dan teralisu. Kira tu Salma yang mau jadi betul lisu. Isu ya. Iko si padua. Melada motor yang beres. Isaka dia ni beres puang. Nah ni kisah keluarga antu lo kenaka. Wow, wow. Bayar Rustang. Bisa lo ngamu isi di dokter roy. Lo mau dijam mangap puang. Nek lo kesi mate. Maka dah tapi sejam mengato kalau lo iweku. Kira-kira dokter roy. Manca aja dia ni jamai. Pak Miguel ada perilona. Oh. Mana? Iko puji mobil pak. Maju nambah. Dia kong puji mobil pak. Serumpun baji. Walaupun bunuh bayaran. Apa kita apa? Dia cuma pekertu ya. Lo ditikung. Di sana. Iga pala Rustang. Oh, ikan du puang. Rustang, magi ni pelai matan na. Dia juga gemala. Wah, kau ya amang lu tu jago dokter roy. Dia bangsa jago, pak ni jama mana? Jile mau petar Rustang. Mana ke puang? Mana bakal pertama kadu? Nama gelos di dendre. Iko dende pemabos sanggot usah disarita sita mataku. Makar beton ada langat iko. Ai, li si pengen patu si paje lah. Oh, dia boleh macam bewa. Baju film TV ku pemeng. Maka dia betul dendre dokter roy, maka dah garansi. Jadi simpel embe. Yura lagi. Mana dia lepas tujuh lagi ya? Apa? Dia menhamu ponce-poncang di masyarakat. Tur dia nak tani juara. Bah, ni kuih lo dering. Iku macam tu tak mengatur. Masa ngamangi.
betul-betul lo manca jiana pul dia. Igi Rustang. Isa apa puang? Apa yang tak liwa-liwa? Denelo gili dia. Pepatah denelo mereka ada. Madampa-dampa kak puang. Ada na den redotro waktu na di ronse maka dayu. Oh lo gerak kebutuhan lon na. Oh pantas Rustang. Petangga kapapaka di telonan ri. Iya puang. Sedangkan na den ro disuruh mandri Pak Bura di dotro na denelo mandri Pak Bura. Ada na den maka dayu. Ini gerilonan ri puang. Gampuk pak. Rustang, upidak ko na. Dia pegagang masyarakat mandre kepala desa. Kepala desa mi mandre masyarakat. Mesti, perisi. Gimana Pak Nandra? Biar jadi Rustam ada leso. Oh kok iya puang. Anu den rene pidaka di rumah sakit. Hadiah ane gere na sapa. Naku tenang. Oh, kadi laleng. Pala, alangi dulu dia anak. Iya, Pak. Weh, Pak Imang, noni mekwe. Lo kini kira ada laki hadiah tak? Siaga warga tak puang. Dia metu gacol ada ye. Pak mau polo mana kebutuh terlalu dokter gabunga puang. THT, ahli dalam, ahli syarat. Sedangkan puang, lo malu dokter kandungannya makan dekat. Tanya tu mana ye lo mujama. Yang menina tetap puang, palas meni bobi rangi. Pak Yerodo rangkai di bongkar mana pemeng tapi di sel besi. Wah, dia itu nama gagal Rusta Pak Jersedi moi. Cabar Jersedi sepeda. Iya puang. Yang motor kasih den renapau. Ne agak tua, mapa mula latu di rumah sakit. Dia pejalan sini temengalena. Macam dokter jadi nebuka sisa selesai na puang, tak pernah sampai kerang. Jadi baja singa dia kalau itu, me puang tinggal na putar amu di bawang. Pesan ni dibuka lesek na, pak macam tu ni. Kalau bahan pakai temero, dia tu nul mak kegunaannya lagi. Ustaz, antara kali isu. Pejana si antara ki Pak Imang. Tolen sepeda tali isu. Buka raka pelek pak dokona. Dokon misaka dibuka rang. Jolo saka kira-kira iko aga merena sepedi. Ko ya wita senior, win cycle. Au, salah ko tu. Ko ya Mustang. Jolo saka makelele. Tumbe wita model ni sepeda. Senior, Pak Desa melecos keluar ke. Iyo saka. Gimana meruka? Pantas sama deh si tangi. Ustaz, megalong masih sepeda? Pogalo Pak Imang. Pak pela ni pela bintang. Ustaz, kita gagal parodana. Oh iya mi, Bapak Imang, pas sepeda listrik. Papa dah motor reke kena ni den wi. Papa reke luku Lo kini saya dalam minta. Ustaz, peko kecarane diolah ye. Ai, Rustang sakane seleka. Agis malu ke kau ye? Wasa si Bombeki. Wah, jadi apa ketulpa dan pengaka paresak bisa di kau si Bombeki digawir si bawah. Wah, iko dah liang konja si pakmu. Dia sedur lemer ku kerja sama. Paku disuruh ke makutu ko. Iyo ulpa, iyo. Denu apa kerpemeng? Ewana ada na? Iyo, ewana ada. Tapi aja apa kerpemeng na? Kunja maki. Hei, ikul penuh kue mei pada dirapi jarimu. Iyo di. Atau matanya kemen rek kue dalia.
Jenawen reulpa magalo ka pa kalau ikon no. Hah, dia itu Dahlia, magalo ka pa ku iku menre. Iko na wen no ulpa. Iko na menre Dahlia. Iko na wen no. Iko na menre. Iko na wen no. Iko na menre. Oh iya, apa pula menre? Ina iya apa no? Aro, sanden dermo pemuno, dermo dajama. Pa magalo to sedih Dahlia aku sepadongo-dongo ki dolo. Wah, jangan muteri. Magalo nih tuh, kok diperbati mumu. Pasti lo kasih dikira-kira kue rumah bicara dia bisa betul yang ampol. Magawe timun nerol pa. Wah, secumpi meto Dahlia. Tenyerwaseng, menengka diperbangi timunna. Oh, mabulan 17 Agustus pa desa. Di pasat tama. Dilepai talagai sini telu. Hama, dong betul pa desa. Iya Dahlia, menengka lomba pakrudak kebu. Tapi nepas semana masyarakat tama. Tapi dia nulik kedo. Kami to mana nih? Ih, lo dongo, ni tita laki ni dipakro. Kalau iya lo kena kermaja lo tulili. Masalah anda ulik kedo dua ni Dahlia, pasti lek makun rai. Ah, lo dongo, atau nari hari kutu pai ku pilora kola jado. Meu silang iko. Lo kebelan pa desa. Ulpa, halalau. Taman mana su? Pakolis kalau kata matur manre. Udah, itu. Dewasa di bandrekku, udah logo boleh. Oh. Ding! Ding! Magno ding! Pololo na lakimu. Astagfirullah ding, lada apa tuh? Ding! Tangga kasih ding! Tega ku Wendy. Engka kahe dia lomo. Oh, kok boleh ke tu? Deng, leceh kampu bawan nih. Daripada depan rasa-rasa kita wekunye. Iko kado, dia tuh magaga. Dia tuh magaga, dia tuh gaga kapag di raw takleku na. Halo, arat siya tanah. Astagfirullah kado, mana kasih bombi matamu? Biasa bisa ya. Penglata alam ini bawa mita kak. Weh, toto kasihkan dah kak. Bisa, lo kemai. Hi, 3 kilo lokah. Narapi ni waktu ni di makun reke do. Masuk nah. Lupa, iko sih. Iko ni salah aku minta laki mau begitu banyak. Masuk mulpa, loko-loko bola Pak Desa. Iya, loko ni me, loko-loko macam lokro. Iko dah lihat mana kau itu ayah lemu ala. Itu arawe usurongko. Wah, yang penting mabok ki. Juna kapawa ya deh. Oh, dewa di kode macwe. Jadi makun re harus menggelasi di sedingat tak. Ya namo apa ke kak? Mau pedi kak? Lakeku capui sendiri padiri. Iya, dong apa? Iko makun re aga kau di padiri lakemu di apelamu. Yu pale pacwe na. Loko mal bangkum. Loko na may, juga nih. Minum pala dulu ya. Deng, minum kak. Wah, ini nih supaya materuki. Lo kan Mei, berangkat nih. Ih, kau ngamu pala minum. Pasal ni kadu. Dia cenderung tak mana mata. Pelabuk Cina ni.